Hayang Jani hidup bertitel BA. BA ne Bongolane. Tuh bongolane. Sing nyambung iraku ngomong angina ngawakna ya. Men pemargine bentawang ki. Ya jare Jani penyakit asam rusat. Apa dong? Asam rusat. Asam urat. Tuh, Bu. Asam musrak bungut ki. Asam urat. Oh. Yang penting kan urat jan sing asam. Jangan apa mawinan jan sing dengkil. Minggu jam. Tuh, Bu. Adi ci emosi. Menado nih. Tugas di puri canggen nyemak. Tidak dipadakan ingatan keiban cinta dipadakan. Masak canggen nyemak gai. Aduh gajeh ci barang nage. Itu dua gong sih repot. Jangan repot cang jidiang nyemak. Wah, cicak pedo dua cahil. Ya. Ternyata masih bagus hukanannya. Kena jepok langsung pulas nih. Berat nih urusannya. Nah, pulas sang bibancinya. Jadi keruro bencang. Mati dan ingat na ada utang cang mayain termasuk kurenan cini cang iwang deji sangatnya oh aliang ibu tongo senilung de mengganggu bin nah nih bango bekal bekalang baik ngajinan kabuak kita ngobeleng uyang-uyangan nah sama kebyuk mesti melaib mesti mekelen baju apapun ya nah iya man baju wisuda lo kodoh padahal aku sing tain masuk kok ini ngomongin nah bang tawang aja nih kasaluk kada dipampir nas. Aku mau kata-kata biar moko kata kener nasi. Ingatkan keginan tawa Gusti ini seranang sereneng kegene jeng aling-alikin Duagung woi mampir Duagung mampir hah? Mampir baik sudah bahasa Indonesia mampir kija jaci mampir tuh mampir kija mampir singa kija nih mampir itu singa artinya mampir nih sing mampir ada tapi lu mampir tapi lu mampir ada sangatmu kentayangan sing mantongos do begitu gede do madan pampir sing jo mampir to singah ada wang ugendan dijado kok gitu ngomong mampir ku edan sangat jajan mana lu cai cuma getap tapi lu
kasal alih bener tekep cunguh Oh kendan. kasal tekep cunguh sing pok beneng alih Oh. Halo ngalaman. Tekep cunguh oh sing coba guna Ngalan mati nekap cunguh yen kene unduk. sing mati Aduh. Dan ada cara lain tuh. ah Ane leanan tuh. nelena kene carane nah Nabi tuh. amon nekap cunguh megelo nyatang keane Nabi tuh. bang ayo gegemet Kesuno. tulis sing nejang di kitate sal nejang di kitate sing Koyo. Weh, tulisan Cina nih. Tawang di tiang tulisan itu. apa tulis tawang ki artine Lesepat kere takeku. ah Lesepat kere takeku. apa artine Dinulisnya cepat, diberpikirnya otaknya beku. weh Gigi sangat tulis dok. Cina ada tulis Ah, dan nekap cunguh sing gengken dot muktiang Oh, dike. dot muktiang Ya, coba. oh oh sing gengken Cipling ale tongos ci Iya tuh. dari dini nang oyo nang udah nih cungoyong Oh, kendan. to yang sing kudian Manjan sodok bungo di tiane. Aduh ngai kan aduh nyenggak tuh. wei ya to le na to Weh, ngigal sing bolos hampir bos. Waduh, Tenang kan tuh? Iya, di tiang. sing udah awane ini nih. Kena tuh. Oh. Pampir. Halo. Pasti nunggu ya. Polos ya. Asal nu ngapa tulis sing kene polos. Pampir. Sajaan kagak tuh. Ana. Aman lah. Aduh. Aduh, bomat ngangen parakan di tiang. Sing ya gitu. Tiang kurenan sedang bajango cuma tuh. Pampir nyekak bawang. Aduh, bokah. Weh, nak sap. Kadang nak bos aja ya bangke malah kadang tulis yang dia hidup ya bonge cekak sakit dan sakit kengken sungkan tuh teori menang ratu sungkan-sungkanan kalau bangsa Mongol nah ya nak bos mulai bidung ya ratu kumat asam urat oh ya Jani bu kau sudah dong tahan pampir poncol nasen pampir nah ada pampir maduhan dia pampir apa madu aduh nakap aduh itu aduh main Jani ada pampir aduh Mui apa baju Cina wis cara imang baju toga nih pampir kau imang wisuda ya Ngurci Botawang kita tuh kamu nak apa? Mana siapa? Ija ada nak bajang kamu apa? Maru dia ceplut kan dong sungguh mau palu. Si sorot dan jorok kan. Tekap cungu. Mesti nekap ben. Ben nekap cungu. Karena mau makapluk busirahnya boncol. Kamu kapluk ah? Aduh ngai kan aduh. Aduh, nyen jam aja ada di kene. Niki warakan duanya di topok. Menipun maro anta mau cepok udah sih jangan takut tuh. Titiang.
Bener paling ngalih cileng curi juga ambil ngeksanang sereneng ngalih-ngalihin sing dipendaya gendini. Wonten api lho. Wonten api. Ada putus sing ling dipuri. Nggih. Ono pengjak nangkil jadi Itu ya, Ji. ini penting. Itu ya Jidu. Oh, Penting. penting ya sing penting. Sing ada apa utus sing main keburi. Ya, aja ambilan unas jina. Nah. Unas pipis ambilan tangkil Oke, Dan. kusut man unas pipis. Angen mau belanja. Pelajaran. Oh. Nah. Giring. Yuk. Cara manuk Cara perahu layangan ya. jangan ibek lu. Macan suhu dengan kesemutan baik sini.